Sanibonani babukele emakhaya, sanibonani ma-viewers emakhaya. It's your boy Mlondi aka Dark Elias Park and I'm with the boy Demco MXO bafusele malalile emakhaya. Shosho bafowethu it's your boy Demco MXO all the way from Mhlangano Shiso lenisigodi esinamandla lapho ngiphuma khona eSwatini. Singabe isiqise isikhathi singabe sikubambelela mfosi. La indaba ka social media sibona ya trend indaba yakho yamahu. Awusesitshele kabandi ngayo. Shosho bafowethu njengoba bengisho ukuthi it's your boy Demco. Yeah, indaba yamahu bafowethu ngiposte ivideo lapha ku social media, ngiposta ku Facebook, ngiposta ka WhatsApp. Ibese ihamba kakhulu ke khona lapha ka Facebook. Ngabe kwendekeni ukuthi ihambe kakhulu, ngabe umthegile noma kusuke yena nje wavela eksherela? No, ngimthegile ke mawu lapha ngamthega kwaba khona nema followers lamthega ke lapha wase ishare ke video njengoba ishareile nje video nyalo nje yoshabo close to 60k views. Yes. Usakhuluma ngama views, sakhuluma ngekuthegwa, sakhuluma ngamahuku ukuthi ukushareela ivideo yakho. Ngabe uva kanjani wena? Cha, ngijabulisa kakhulu nje nami into lebengakayinaki ebengakatshela ukuthi angayenda njengoba nje iartist ledume kangaka. Sisakhuluma ukuthi mahu uthi waletha lomkhulu umehluko ku social media wakho, uthi waletha umthelela lomkhulu ku social media wakho. Ngumaphi amagama lo ngathi wakhuluma wabhekise kuyo? Like mahu ngiyabonga kakhulu njengoba nje ngingamposta ngakhombisa ukuthi ngiyabonga. Ngisho ke futhi ukuthi ubonile ngoba nema followers amthegile lapha ya. Sisakhuluma ngama followers. Labanye babukele emakhaya bafisile kwenta lento lo yendawo noma bafisile kufika leli zinga lokukhulu. Ngabe ungakhuluma uthini ubhekise kubo? Yeah, lengakusho nje bafowethu ukuthi ngasibinze ube nesibinzi kuyo yonke into le ndawo uDethembe. So nje mina kule konke lebengwena ngidethembile ngakwenda so bengingacabange nami ukuthi kutaba sezingeni lisedulu kangaka. Siyabona ukuthi inombolo ukuthi utakhula ku social media wakho. Ngabe bantu mabangathi bayakufuna bangathola kuphi? Ku social media ke bafowethu ku Facebook ke ngingidimco nalapha ku TikTok ngingidimco MXO naka WhatsApp ngiyatholakala lapha inombolo yami ke lapha yasho ukuthi 79721686. Lamuhla babukele emakhaya besina Demco MXO bese yona ngumDemco MXO sobuta kahle kahle indaba yamahuku ukuthi ngabe kwendekalani. Siyacela ukuthi nani lapho babukele emakhaya ukuthi nichubeke nimfollowishe ku Facebook uDemco MXO na ku WhatsApp inombolo yakhe soyishilo boy. Yes. Kanye na TikTok. Yatrenda mase TikTok. Yes, ya TikTok ngidemco MXO bafowethu na YouTube kanjalo Demco MXO ya subscribe lapha ya. Babukele once again it's your boy Mlondi aka Dark Elias. Thank you for joining us today. Mali yeso yise santi. Se todo me se